Yada say yasamu achibie mu akwaba do Badwam TV Badwam so Apostle Dr. Nita Kutego yada say enim kransensem de du so no Badwam kase ansam no obeti bi ne yachi nipa nan se wono mo aboa ntampe wiyi bi be se 2250 ai ne yensa ka wo mo yede honsam no ebeba na yakohwe maburu bi wo mabo awuramu wo Boase Magistrate Court de asama no so betia no ne sembi na no pay de bro Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 oko YouTube check Adom TV Tube na kwadomonline.com sansemi ne nsema hodo bi ewo ho medi afia amankwa tamaklo afia ni de miente said ensem no etie Police for ya womo commander deny guafo brim mensimo ache Kia Reno track the number WT 591-20 ya ehunu say eson entampe 2250 ewo mpiase azil load station Adom kase etoso ya this ni say yen susu say kronu we nkwan no mabo ebe no magija manfo motos dada so bia obehu o pictures bia obehu kai say o jini moto ana o yua ni bibia o mbra bekwan na yen case nichi na for cases bi nka ho no na eso betna bo na akọ chi se moto ade o ma yua na abo na akọ jiama nti omuti say ya chi we mi no na omudi Sikani no manya ba police station Boase Central Police Station say anka police for ni suspects ni mo na ka omo kum preko na ka omo de omo di court ndi nti ka ye mo na ka omo kum preko Boase Magistrate Court His Worship Kofi Owusu Sechere Esquire etie adwamu no wode nipa mienu ya won kokro no bo na wi akire abamu a wono so etwi moto ibi Kofi Mensa wo mo je ne nkwa free ne nsemu no ene yede wo akwa kopie mu ama yede wo ato mu se won kɔ no won sambra Adom TV kase etwoso ekoye na yede police pon koye na yekofa no ye hwe no na koye se knife a yede wo no knife ne ye jack knife ne bia wode wo ne left side ne nufo ase etu hwe tokro dem ho ansana ye fa na yede ne ba police station ho eti ye bibia no na ade chese ye hwehwe na busuafo akira kwan ne ye bo modena ebe bisam se ye hu omo ye saade yesi dabi sankofo mo ye saade ne dia wo asema ogina wo kan se nyankopon betua sankofo ne ka boy ne college no ebufusam che wa che ebufusam ko e wo ne se ono se aban janu mani pia edi nkrafo obeku ye se nwansena ne entra wantwa ne se opie ba na wo hwe se na meti se mini ekuma sabi akorofo be kokuno agide moto e wo Boase bro no bi so eti mi bedru ye no na me saade ne court se o metra se na me saade a ne me ba na betie court ase ni bi ya me ncha de ba ye nso a ye chi wo mo no ye dom koreman ene court se o mo saade koreman bi 2 weeks o mo samra eti e de abusuafo on de ka nyina ne se Collins no anani pa ne o ya kire no wadi awu je be sra ban se onye hwehwe mu na asotwe biara e ohu bia no onfa ma se nipa no ora bia yesusu se wo woni mfinhie aduanan ene ne wato na nanom nsie do na asem yesi ewo nkwanta South Mensimu eye bia ben oti mantam ne mu na ne nyina ne se yenim se ye de nhye na to adehye wo ho no mo so nti bambofo namo no wonhu se nipa yi enam ho wi achi no no mombu afu asane tuo na osrani ne de na kano a ene wato na nanom nsie adua kase no etosui Owura ya watwa na nanom wansi adoyi mpanimfo enya hu nipa pote a waye na abrahusam esi naano memenda nwumre babra usrani bi ya wohyana taade na wonam potam ho ebo ban se ne be ya omanfo emu hurehurina ya wode ato won so no ene nam no so a saasam nyina bae na amanebo a Adom kase ensaka ye kiremu onum hu ze owura yi ena mabonten wa bra ye de hurehurina ato won so ene wonum ebisa no de wo ya abonten saa bre no a enam so emo ne osojani etentam ye koba ya kora se wode ade ebo ni trim
tirim ene ne kwan a na kyerɛ sɛ soja ni wampe biribi anya na kyerɛ sɛ wɔtoa nananom wɔ nseɛ do ano no ɛno ɛno no so poma ne tuo ya ɔsane gu abrante so a ɔtoa nananom ɛwɔ nseɛ do asɛm no akɔkɔdi aposifoɔ nsɛm a ɔmugu so ɛyɛ nhwehwɛmu ɔsrani a abrante di adeɛ bɔ ne tirim ne ne kwan yi so ɔmo de ne kɔ nkwanta St Joseph Catholic Hospital akyire ɔmo sɛ emu ayɛ de nti ɔmo ne so ɛde ba 37 Military Hospital ya ɔno nso ɛgya yarehwɛ a ɛnya asɛm ketewa Adishie bi ya warmo ewa asoko eya Hunter West mensimu eya atoyemantemu warmo srapa sampenifo mra fi se wamu susu se batuefo aba behye warmo hormo emunsem eni Omanfo bi owo asenko ye no ewo Hunter West mensimu watoyemantemu edeto osi adwumayeko nanim se adaroma mra mebo wo ho ban esan mentime ho ase a esori wo kro no eso oni amane boni lottery atwetwe nkomo no wo kyeremu asesei wakoka rawodo so a wontimi emafie ebi owo no nso onya aduane ni onya baabi kura mfa wuti ento asomdwie eniwo sesei wahwere onya pade omfie ene bra no wo bompo oni Adom kase atwetwe sankomo yi ankasa even ikona ankasa wohwema edwuma enim already na waabane dem nti edwuma sam ye na ezidzi mpo sisi ano oyedin ye na maamenom mpanyimfo a wontum wanantew wonyewe sisi ano ikrompo waagyeje ye no yenye baby papa na in the apatase imagine ntuntum ne adade ye na maamenom wor brankasa ankasa nti sisi ano ahokyere kese double na wade aba malade me kabintini manda adam ji edwuma ni na ashi Sisen by some who Ojuma Mancasa may. Sabi with Mancasa super market of Mamma Mutimedi a car can quiet and put my Mafamoko school. Since this year, Mafama, Yanubu school. Since the school crampachi, while cosing, would there ever Abafamoko could be. And watching Rashibi Janio Hunter West maybe school kwa bisiu. Instead the two crown crane you kwa would win him say Mwebia will beat me a diabo month was say Okobo one way jaw baby no one fire a medum warm. With companies in Hunter West. Like it's unfortunate, but we need their help. Everything that they have, roofing sheets, food, clothes. If somebody has clothes that they've used for the 2 years and they don't want it again, we need it. They should bring it. Somebody has bought rice from somewhere for Christmas. Christmas is for everyone. So some course Christmas has come earlier. So they should bring some to us. We can feed the children especially. And cement companies, they should try and help us so that we can rebuild the community. Adom TV Badwam kase na uguso ehweno yedemo ko eya dental barrier ho na dehye wo ho na nei won mo de won dadwen eto assembly no so wo ka ho bi wamankrofo kwan ama ene high tension pole ase ho ene won sisi won ho dan yamane boni prince o sisi eduko ho eto so baby amigine eya dental barrier se wo de wani akire dodo wa kwan ne so na se wo twi ehyen a be 200 meters ana wo de beduru ha na wo hwe mechie yi a enchanse a yede age eye space wo ho yi eye nipa bi mo private developers ana wo mo AC edan ewa ha wo hwe mensa enifa nso ha saa pepepe na wo mo si dan ewa ha na edan ya wo mo AC ewa ha no ne so pe na eye high tension wo manfo a wo mo etete ya enina wo mo echi edan ya wa ha na wo echire a ha kane no ba na wo mo edua enua wo mo enyen eye die owo ene emu ahodo a efe wo bepie mu ha first ne pa na enya asem keto o na ha efe pa na nso no sese wo manfo esisi adan ewa ha wo magye aboso na wo manfo bi a wo mo ete a eye Emmanuel Noah ene oyere Rosemary Noah ene Adom News nsentwofo twetwe nkomo wo mo kire a omo tusu anamon akọ eye Adenta Municipal Assembly ama mpenifo ati de ekoso yi esu wani na echi no mpenifo yi ebimu enti se odogo bi enu abe. My father, as a lover of nature and the environment, always ensured that he performed his civic duty of ensuring that the frontage of his property was always kept clean and free from encroachment and debris. He beautified the frontage, landscaped it, and planted trees. However, all that came to an end, unfortunately, when he passed earlier this year. However,
it appears that several actors, private citizens, in cahoots with members of the Adenta Municipal Assembly, have proceeded to issue permits and authorization for developments to be put up directly underneath the high tension line in front of our property. As you all can see, it's right there. So the chief engineer told me that they've given out temporary permits for them to do a washing bay and also a pharmacy. But as the pictures show and the videos show right now, it's not what he said. They are actually building a permanent structure, and this is right underneath the high tension. Adom News in Central for any works engineer Waha Vincent Kwashi ebedi hu nkomo na ode ato Adom News in Central for enim say project omanfo eye ewo ho no eye temporary assembly no enim hu bi ochira eye de assembly no ebenya revenue efio etenya kwan bonu so kra amanebo emi amede brɛ no medin e de prince owusu esiedu Adom News. Yanto so na me kasa eye a churchfo be say 35,000 yeah one more colleges of education and a licensure examination na ekoso no one edi kan kura no ye free ase ama one more extra Adom kase etwase. Your first reform ministry ajatum ne abanya abano say yebekoso na ya chonso enenso maybe na etwema anka o identity anywhere okotena fia bia 6 months 7 months ansa na ombecho no sisi ade abase wie na no na ya mamo mreka kre bi na mo de achonte no ho first one na ya twe na no esiye Hajia Katumi na Toma ata ya ono eya Greater Accra Regional Director of Education enso the piece say the colleges of education omuchiro exams enya license no na ye baaye no so bibia ekosu yie ekosu kama obia ti bibia wo say otena echiro ensohwe no and ye hu say the omusho omo no so obia nenam ehwe senya omuchiro enti bibia ekosu yie de na ye hwe no me baaye no ampa eno so na ekosu. Also for ya wo shop mden so kwabna minta kando de atoja chire mu anese for the midwives a wono mo enya won bosumi akatua no bosumi ebesi mu no de wonsa ebeka wonsika enne de di mutintima yie ne se sa beye 6,500 na ye kan ho asem sisi yi no aban kese mu cabinet asiginaye si yempesika yemfantuo mu nyina eka from November as one more kwabna minta kando wesan swede kan ho biem se mra e ba ban mu foforo no anese fo na bi ba bontin kra be kan say o mate say ye be yi o mu adi am ye di hu komo ama mi kopie mu e o mra hye badwafie asem de wo mu ni say ye kan say ye be fa adwenkyere a etoso miinu no ye be ma wonu makoso aye adwuma ye momu nkofie efise ye ntumi momu nkoka anesefo a omawie suku omunya adwuma anya bebre na omo wofie no ho the crackra no Stephen Kwajotachi ya no governor Emma Coalition of Unpaid Nurses and Midwives aso de na dwenchere to dwadefade osofo no beka ye ho and then the ministry de krata abrayen say or friends and chofo nhyiamu na anu yi pa wo de masa petition na krata de bre no wo de anu yi abrayen nti ene ye ba ha anu yi no na ye bepetie ye Uti asema minister editu ye nima wa kire se omo anya krata Africa cabinet aye hye omo se efri bosumi edi anim eye November mu omo nhyase nti aye nka nti yetie sa anu yi no de ye beka se no kure ye ni age na de aseda ema minister ene na so ye ministry no so omo atu sa anamopa no e won tentem so ti de di kan ye gina kuma no nyina na mu da minister ase yenye no so na Adom TV Badwam kase na hana brema kwan yina no pe ye de esi emre ne adaja wo de ma ye nti ye da ase papa ye toso agudie mu nsem ya obonkrata ne Adom online stories na fe health tips no awotwi mu nyina ye kasafa rebis ho timisro wo mu abi te sa nkraman no ne ade nkobo mpane ene nkra ne nkasa so mu hu mu anu mu abonti oni oni agro na pet bi
yes ankra mo na monten bebre adwenye oka ope wa hunu antu ho na mo a na se rebisi ni bia ba ni peduam afi wo ye one ma se krama wo po anhwe chese ho na obetumi ewu nti na wo hwe mu nkomo a ye die no Awurade adom mi nua be ma akwasinsia boaten enkwan ne kina ne na so den ai said etie bia no beba ti honorable incoming Jordan JP Bismarck akwasinsia Amania Mpong former sports prefect dame head and was it Adom TV and there dame head wa Adom TV no dey Adom TV nam ga so bo Amania Mpong na mbo table tennis is it table tennis oh say the maka Amania Mpong there yo nti ne ni nyina bi commander 6 yes commander 8 beka ho enche nti be me na no pay me bo ache meje so baka there nyame adom ye kwa adom mani ache chesa santima mpoje bo yeah oh you be see that sebre osebo si otos mi anemu mpeni so say ade ofia oye brand papa tomrom fia bionum ba ko Leslie osebo da sebre osebo si otos mi no wo faase sa eno obedi no faade sa eti yeda nyame ase pa yeda nanom e wa santima pon so ase sa santima pofo nyina so yedo bia so ase se ayedi na ya so nu me ne gi wo ye se ne asojafo a policefo mpanifo call nana so e koma na mo empabo no de na ba be hjem nyempabo aketua asantimewura abedi akire mpaboa eno de na ekwa akohjem tie besre yentai na chi isi akaso be kwa akoso akire sikadwakofi na esa fe edimu awie na se ni dini nyamai David dini akonya dini nyamai yes but what ye ka konye ayede nia na ne di be bo benya akosai e de akire sikadwa to swipe sikadwa wi na esa fe de bibia temdi na santimampo e konanim na santiman e konanim eti ejebo enura na agya kuma difie ya otoso mienu asantimampo hima nanam konkunyade mu kosie no nipa wonsa so ne so eye Leslie osei bonsu ene so obedi asante mampo hene tie kwaso ntare china na ni so ade won ne hwe ni mu ya ohwe sa asante obetimi atumpon asante obetimi atumpon no ebetimi abam dia ma fiaye nyina beni mo obi obi so bobo abaso se adidi abafie oh sadu dia adidi abafie baso body ne dia so far as aye din no cry enough and bibia be kama be ma no so nani mo nyam oh yes yeah nani mo dru yes efe like anu ami hu ye nam se wow onije pa oh yeah oh ne hu keka bia ni no ho oh dabi enti eno na wo se enchiri mai enso anya hwe bi esue be because unim bra di bia bi ati se e beto na nam social isu etro sheti eyi yu mpokua no to ho na e rasta ine ye de kwa fe ye mobo chen obia ye careful company phone de boni bi omu die ye ntimi entwa nto top formu die na ye die yi die eda ho Teacher mom pro ni bia tu ze ne panifo bi ye hwe omo kira e de pa so benya evidence enche so omo nye bibia achia but ne ye dance ya betimi ya ba se ampa ko si say ABC eni ho this one na de man this one na na me no mi enu de ye di atem na da social media ye so pam panifo na da social media and we fear me chom panifo a ye fa kire so mo mbo na chi emi hu ni paban beyond nkunya fi ya ofri because wantina enkunya fi won ma throughout what to kwai akwa ye adwuma so Germany kra no wo no kra no di ade na no ye wo bra be no boy o ma research no yes it's a onya wenzu onya we afa na chikune it is se otufo so onsi asatuma na mo Germany a German aban kra so obegina na di na be kan ya fa no she eti ese ya hwe hu yo so da be ye kase ye hwe ni ma ye social media ye no na namu de fortunate for them. That's one good side for almost so there. I'm almost person. Yes. Nti enya wo. To omo ni sa records, but you be there. Records no. Egu ho na se ekura no kwasi. Minimo se ye busua pani ne ye fie ye sem ye social media. Enegu.
Yenya problem am say social office. Yes. All them e bia mai. Enti ye refi abusu apani ana. Se dia pa na ye de owi ase. Omi ehwe ye o na bibia na ye de abeto abonten. Bibia mo de ato abonten. Na afi na judge for ne lawyer for wo ho sopa mo afi na no na say. Mi wo ase mi se sha wo no viefo anko obi antie. Na nkrofo wa na de aba abonten. No rewram say. Ebitimi ka sama say ye wo no na ogina ho. Eye wo na wo makwan. Eye wo a ye beto asa nkomo yeso ba be edu de ono abo aba senior akosi wadi so no wo be ko Canada na wo be US ansa no aba Mexico the last one if him they did come in no hana last one what be di ka wo last one I said I'm from mom papa I said the other one no be Canada okay wo be di ka US no na echire wa betoa de aka no Canada obo ba Mexico a wasa mamu na ayi esoro ahonhom ni ade anso enza sa ahonhom no ti Mexico no kura ne fa hanom no mpokremi alakamiti ora kwesi apia interview bi on BBC yeah after the game say ade na ni age ama Blasters ne say omo de Yahudi shega na fomu yakobo African Cup no and he believes that our World Cup ya qualify it me Yahudi no and he says something say to be coach of Ghana Black Stars is even becoming more difficult than president. Oh yeah, very difficult. Say board da yakoma so. Who ya ne troka sa na ya na no odin. E na ye yi unofficial coaches no ye do so say yeah. Say ye jira ha kura ya ho kura de wo be be na ko ye ni say no ye say eh wa ye ni sa so akobaka se kese yo ye be ba fans ni age e also ye coach of Ghana Black Stars say Ghana come tournament bia obetimi a kire kom because na kuma na hwiri mu sa osi pass so kra die ni pa kra ogina ma chi kra na odwi we say ade no ye kra na yakoma etu de di agre ha dwen because I say ya de tititi I say wo mu selecting krofo bia yo wo mu dia me wa e yo man na japade nti wo de wo favorite say ma ne pa wo so wasa na de ne ko nti eno sa no eno de ha dwen Ndi Mr. Body enye mu ma we oda say no hine wa ho ye de onyame adom me ba yo so ma me ma me jini de ati na say me dwane say dwane na tane tane ne di so na me so sorry ntemo kwa kakra obeso pe ono obetire mu aba ebedu tam so obeko school be ga so sorry ntemo sorry ntemo what you say say so da so una sa na tie on sa Saturday wo man ntemo a ena ne mba edu juada ne brada ena no woni twan eno ye dia wo hu be bia weda ne fiba e ya dwen no no da onko ba bia no sa na tie on enda ne mfa o ya za keke sa train no ani ate na te da wo ba bi ko no brade enda na ndesi desa kama this one day ebusenya me my goodness right bana wase enye ma wow